Bavê minî hêja ez navê te pîroz dikim. Gelek spas ey Xudan. Her tim dema ku tu me bi hev re dicivînî, dema ku em tên dikevin hebûna te de hey Xudan İsa Mesîh, tu destê xwe vedikê û tu me razî dikê ya Xudan. Tu me têr dikê. Tu ji Xudan te ji tîjebûna xwe, ji zêdebûna li bata, ji dewlemendiya xwe ya Xudan tu me tîje dikê. Ji hezkirina xwe tu me razî dikê. Tu me pîroz dike hey Xudan. Em bawer dikin îro wek her tim em ê dengê te bibîsin. Wek her tim em ê rûmeta te bibînin. Wek her tim ya Xudan tê bingehekê ji bo jiyanê ji me re dênî. Tu pîroz ye hey Xudan. Em te spas dikin ji ber ku tu dengê zarokên xwe dibîsî û tu pêk tînî. Emîn. Xema siba. Kî yê êgo xema siba naxwîn? Kî xema siba naxwîn? Destê xwe bilind bike. Ji ber ku belkî ji ber ku emrê te gelekî zêde bûye tu xema siba naxwî. Emîn. Te derza xwe nas kiriye. Xudan İsa Mesîh ji me re di Encîla Lûqa de gotinî gelekî hêja û pîroz ji me re dibêje. Di beşa duwazdan de ez bawer dikim sê meselokan ji me re dibêje. Ev meselokê ku Xudan İsa Mesîh ji me re dibêje, ew mesele li ser wan mirovê ê ku xema siba dixwin. Dest pê dike ez dixwazim ji ayeta 22 ez bixwînim. Dibêje û İsa ji şagirtên xwe re got ji ber vê yekê. Îcar ji ber vê yekê ev yeke hanê çi ye? Ger em vegerin ayeta 13 heyanî 21 em ê zanîbin. Wexta İsa dibêje ji ber vê yekê ew yeke hanê çi ye? Dibêje ji ber vê yekê. Ez ji we re dibêjim ji bo jiyana xwe xema nexwin. Ku hûn ê çi bixwin û ji bo bedenê dîsa xema nexwin ku hûn ê çi li xwe bikin. Ji ber ku jiyan bala xwe bidin çi dibêje? Dibê ji ber ku jiyan ji xwarinê û beden jî ji li xwekirinê hêjatir e. Jiyan ji xwarin û vexwarin û li xwekirinê hêjatir e. Êma em çi dikin? Em pir xema xwarin vexwarin û em ê li ku derê bin. Di kîja malê de bin. Em ê li ku derê xewkin. Em pir xema wê dixwin. Temam dike dibê li qirikan binêrin. Li tayrikan binêrin. Dibê li qirikan binêrin. Ew nediçînin ne jî didirûn. La tezra' wela tehsud. Dibê ew nediçînin ne jî didirûn û ne jî kewarên wan hene û ne jî embarên wan hene. Wela tecma' fî mexazin. Tişkî wa tune. Tenê baskên wan hene pê difirin derin û tên. İsa çi dibêje? Dibê û Xwedê dîsa jî wan xwedî dike. Ne didirûn, ne diçînin, ne jî kewarên wan hene, ne jî embarên wan hene, tenê baskê wan hene, pê difirin. Ev tenê li bava heye. Dikarin bifirin bes, tişkî din nikarin. Tenê dikarin bifirin. û dibê Xudan wan xwedî dike. İsa çêrî kê dike? Dibê li qirikan bin, li tayrika binerin. Yani tayrik çi ne? Tayrik heywanin. İsa dibêje dibê heger bavê we bi van heywana ihtimam dike, mayê çi qasî bû ihtimam neke? Mirov di dinyayê de, mirov tev, însan tev bi roj û bi şev dixebitê û xemek gelekî mezin rakiriye ser piyê xwe ji bo çi? Ji bo pêşeroja xwe. Hegerkarî bê tiştekî ji pêşeroja xwe biguherîne. Dixwaze pêşeroja wî gelekî pîroz bê, gelekî hêja bê, dewlemend bê. Xema çi dixwe? Xema sibe dixwe. Ji bo çi? Ji bo bixwe û ji bo vexwe û ji bo bide zarokê xwe û ji bo kincal xwekê. Timî xema însan li ser çi ye? Ser xwarin vexwarin û ez ê li ku derê bim. û pêşeroja min ê çawa bê? Sibe. Sibe. Îro em tevî derbas dikin bi xema sibe. Me îro winda kir
وصبا جيب دست مناكفه اجا حردوش دستي ما وندابو جبر فيكي انسان دبن خماده مايا انسان دبن خماده مايا ازي تشبخهم تشبخهم والكودريبم مالا مني الكودريبم وبراسي افتشتي هاني يعني قركت خما وابخ يعني ام تميد بجامد بخما صبا نخو انا قركت خما صبا قركت خما بيش روجا خبخ لأن بفيرنكي كو الدنيا بي مشغول بويا نبفيرنكي كو حياة دناف ما تجي دناف ما باور مندو نجي نبفيرنكي هان إسا مسيح تشتكي قلكي جرين مهم جمرة تخوازي بدي خويا كرن خما بخوا قركت خما بخوا إنساني كو خما صبا نخوي وخما خوارن وفخوارن وجبو زاروك خوا وتيل كودربي هكرت خما فان تشتي اي بنجهين تشتي الاساسي تنخوي نخوا تنافكري نخوا تش زاروك نخو حزناكي تش خو حزناكي خداني عيسى مسيح دبيش خو حزبك قيمتي تهيا جزاروك نخو حزبك قيمتي نو برها خما سبا بخا دنيا زحمتها دنيا نهيسانه خماوي بخا ليه برنجكي درست برنجكي صح بشكل صحيح لديش مرة خويا كرن تشتكي قلكي هيجا قركت خماس بابا خوي قركت كاربكي وتكدي بدي دكاري خدا وكتبها بيروج مرد بيجيت به همو كاري هوني بكن وقو هونش خدارة دكن يعني قركت برنجكي قلكي بيروز وهيجا تكاربكي كاري خوا الدنيا دا كاري خو بزاروكين خورا دي كليان خو بمروفر همو تشتيتي دجيانا خدا بكي قركت برنجكي قلكي هيجا وبيروز بكي كار بكا خمي بخوا لي نبرنجك ودنيا خمي دخوي وبي مشغول دبي بفكر جبو بي شاروجا خو تخطيط بكا لسر هشيار بمينا بي شاروجا تي الكودربي تي صبا الكودربي تي بيشتي صالة كدن الكودربي خماوان بخوا بي بفكرة بلانك يجير دينا قركا تخما فان تشتابو خوي ام تميد بي خمي نخوا لخدان براستي نابيجي خمي نخوا دبي خمي نخوا لي نبوي رنجكو ام بي دفكرن نبوي رنجكو ام بي دفكرن خدان دبيجي خمي نخوا يعني قركس خمي نخم نخوا اش تبكم رونا دمالا خدا رونا كارنكا بصبنا فكرة تشكي مكا رونا البندا شبه البندا قركا بقو اشترى خوارني بينن وخوارني اشترى بينن ايش برقو ب دبيمانا كيفن دا ولو بزاروكين خدارة كرن اري لي قركت زاني ببنجه شبو اساس شبو راستي شبو خدان دبيجي خمي بخا تمشكلة تنيا قلت خماس ببخا تخما خوارنا خو بخا تخما وخوارنا خو بخا تخما مالا خو بخا مشكلة تدنينا مشكلة ندور ده مشكلة ده فكري مدى شما خدان دبيجي قركم بي بفكرن شما خدان دبيجي دبي خما صبا نخن خما خوارن وخوارني وخما كنجا نخن خدان وذو دبيجي شما خدان في قوتني شاگرتين خرد بيجي شما دبي جوار دبيجي دبي بهلن صبا جو صبا ربي خما ايرو بس ايرو يا شما خدان وان تشتا دبيجي ما قي خدان ناخوازي كو ام بسبب فكرن خدان ناخوازي ام جبو بيشاروجا خو مستقبلي خو ام افا بكن خدان ناخوازي ام تخطيط بكن جبو بيشاروجا خو خدان ناخوازي ام كدي بدن جبو زاروكين خو شما خدان في تشتي هند بيجي آياتكم خندن جبيستو دديان وهكر ام تمام بكن حياني سيو تشارانجي اف آياتي هاني خدان عيسى مسيح دوان دبي جي دبي ببادشاهية خدان بفكرن واف تشتين دن يتفج ورا نتني هبن دبي جورا زي دببن اف تشتي هاني شنو خوارن وخوارن جمارة دبي جي دبي جبو كنجان هوني تشل خبكن جبو مالي هوني الكودريبن خدان جمرة فان تشتي هاني دماغو دبيجيت بي دسبيكي ببادشاهية خدان بفكرن اوه دنيا جورا زيدا ببن بري فان آياتي هاني سيزدان حياني بيستو يكي مروفك هيا تبا إيسا مسيح وجيرا دبيجيت بيا خدان ورا ببا دادمنت قاضي دناف برا منو براكي مدا برا براكي من ورثتي
جمرة تيكا ناف منو براكي مدى ورستي الناف ما فقطينا إيسا مسيح جيرا قوت از نكارم واز نايم نابم داد من دناف ودا خدان نقوت دماغو قوت از نخوازم ببم داد من قاضي دناف ودا نقو خدان نخوازي وان بيروز بكي نخوازي مشكلة وا چارة سر بكي خدان دخوازي جمرة بدي خويا كرن از نهاتما بتشتين عردي مشغول ببم از نهاتما كو جعبتا لسر تشتين عردي تركيز بكم لأز هاتما جعبتا أسرتا بربجور فراكم بهنم جعبتا وتفكيراتا وتركيزاتا تف لسر تشتين آزماني بن سر تشتين روحاني بن خدان هاتي داقو جعبه ما وبري ما وأرمانجا ما أهدافي ما لسر تشتين آزماني بسكنين خدان هاتي دخوازي في بديما تمام دكي وبشتي ويج شاگرتين خورا دبيجي دبي قال لكي تيروكا كي جوارا دبيجي مسألة كي جوارا دبيجي مسألة مروفي دولمند أو دولمند بأقل دبي أف دولمند هاني بري ويشيغون إجار تش خورا قوت قوما أزي فا بري خل كودري هلين قوت تشتك هيا قرك أزبكم أزي وان عمباري خو خرابكم وأزي هنك مستر آفابكم عمبارني مستر أفابكم وهمو كدا خوا وهمو برين خوا وهمو خيرا خوا ديكم وان عمبارا دوج أزيج نفسا خورا بيجم بلا خو بدنا تشد بيجي دبي أزيج نفسا خورا بيجم نفسا من جاني من بخوا وفخوا وفحسا خير برا وبسبا ما فكرة دبي دقيدا خدان تيباوي وجيرد بيجي دبي أمروفي بأقل إيرو جانيتا نفساتا يشتبيستاندن ما أذيت قو تكرن عمباران دو توادهليني يش كيرا بمينن ويجبو جيانا تشبكن يجبو داوية تشبكن تشتكي ناكن تمام دكي إسا مسيح إجارج مرد دي خويا كرن چما دبيجي خما صبا نخون وچما دبيجي بصبا نفكرن جرك تبصبا بفكري جرك تخما صبا بخوي جرك تخما بيش روجا خو مستقبلي خو بخوي كذا تا دكاري تدا نمشكلة جرك تجبو زاروكي خو بفكري وتكدي بدي جرك تجبو بيش روجا خو مستقبلي خو تخديد بكي جرك لإيصاد بيجد بخما وانخو جبرتش جبر فيكي إيصاد بيجد ب وصايا همو كسي ايكو دبي او كسي ايكو جبو خوا جبو جاني خوا خزينيان دهليني و او مروفي هاني دخدان دا ندولة من دا يعني مشكلات كودري دا مشكلات ورده وقو كتابة بيروج مرد بيجيد بيج دنياي حزمكن وجتشتي دا دنياي دا حزمكن چمكي حسكرنا دنياي دجمناتيا خدايا لفيدر يجي إيسا مسيح دو بيجي هجر خما تيجبو سبا خما تجبو خوارن وخوارناتا خما تا وكذا تا دكاري تدا وخما تجبو بيشاروجاتا هجر تف دوري خدا بي وخدا ندوان تشتي تدا بي ناخت دجمناتيا خدا دكي وقتا قو إيسا دو بيجي دبي لبادشاهية خدان بقرن وجبوي كده بقدن وهمو تشتين دن يعني اف تشتي وجبوها تخميدو خي وقرك تخميدو خي يزيد ببن خدان دو بيجي دماكو اف تشتي چه ببي يشترى زيد ببن دماكو خدان دخلك اجيانا تدبي عندما يكون الله في دائرة حياتك خدان ده هجر دخلك اجيانا تدبي هلبت خما صبا نخوا هلبت خما خوارن وخوارني وكنجان نخوا خما كوتيل كودري بي نخوا خما بيشاروجا خوا نخوا چما جبرگو خدان ريبريا تدكي خدان او ريبريا جيانا تدكي رحي بيروز رحي خداني بيروز او دي جيانا تديا او روناهيا جيانا تيا دماكو خدان تلدوف رحي خدان دمشي وجيانا تلغور بلانا خدان تتركيز كريا جو جيانا تلغور بلانا خدان درباز ببي هلبت خما صبت اجما مخي دي خما خوارن وخوارني وكنجان جبوچ بخي هجر يكو انه يوحنا صار بيجي بوي هرتش تاتيا افراندن هجر اود جيانا تدبي هجر اود خلك جيانا تدبي ماتي شو ما خما سبب براستي هجر خدان دخلك جيانا تدبي وتخما سبب اخي ناخو براستي
تمروفكي بعقلي هەگەر یوحنا سەروی دبێژێ هەموو تشتێتێن دیتن و نایên دیتن بووی هاتی ئافراندن و ئەو باوێتەیە شڤانێتەیە دخەلەکا ژیانە te de ye rêberiya ژیانە te dike ژیانە te tev bi navgîniya wî diçê û tê û ava dibe ma tê çima xema sibo bû ji ber vê yekê îsa dibêje xema siba nexe lê heger îsa mesîh ne di jiyana te de bê ne di xeleka jiyana te de bê bawer bike heger di xema siba nexwe tê wî çaxê însanekî bêaqil bê tê wî çaxê însanekî belengaz bê û tu çi qasî kedê bidê û tu çi qasî kar bikê û tu çi qasî biwestê her tiştê gote dikê yê li valahiyê de herî tiştekî ji jiyana te zêde nakî tu kar dikê û tu tişkî bi ser hev naxî tu çi qasî diwestê di karê xwe de tu ji dêvila 8 saetan 16 saetan kar dikê û hinek jî hene 24 saeta kar dikin û tişkî bi ser hev naxîne sebeb tu zanî çi ye ji ber ku Xweda ne di xeleka jiyana te de ye bere Xwedan di xeleka jiyana te de bê 4 saeta kar bike û tê bibînî çi qasî pîrozbahiyê di jiyana te de hebe em dema li ser xwarinekê em tenê di xwarinê de em zanin bereketê dema te li ser xwarinekê tu rûdinê û tu ji wê xwarinê em heger em bêjin sehnek ptûcik bê û deh mirov li ser wê sehnê rûdinên û ji wê sehnê dixwin û ji ber wa zêde jî dimînê an jî pê têr dixwin em dibê xwarina me bereket ketiye de ne te tenê di wir de zanî bereketê lê dema ku Xwedan di xeleka jiyana te de bê yê bi wî rengî hanê jiyana te pîroz bê yê bi wî rengî jiyana te yê bi vê rengî hanê pîroz bibe tê pîrozbahiyê bibînê di karê xwe de 4 saeta 5 saeta 6 saeta heger tu tiştekî biçûçik bikê tê bibînê pîrozbahî tê de heye di jiyana te de pîrozbahî heye tu dibînê ku Xwedan jiyana te pîroz dike çima ji ber ku ew di xeleka jiyana te de ji ber ku ew şivanê te ye Dawud dibêje Xwedan şivanê min e netîce çi ye kêmasiya min çê nabe Xwedan şivanê te heger Xwedan şivanê te bê îcar xema te çi ye îcar tê çima xema siba bixwe îcar tê çima xema xwarin û vexwarin û lixwekirinê bixwe çima tê xemê bixwe heger Xwedan şivanê te bê Xwedan şivanê min e kêmasiya min çê nabe min di mêrgên hêşîn de dikeme xelê Xwedan şivanê te bê ev jiyana te bê yê bi vî rengî bê jiyana te lê heger Xwedan ne di xeleka jiyana te de bê xemê bixwe باور بکە 24 ساعت تێرا te nakin tu kar bikin 24 saet yê nebes bin ji bo te lê dema ku Xwedan di xeleka jiyana te de bê tu dibînî jiyana te tu çawa bajoyî jiyana te bi dewlemendî derbas dibê perepirtin ne nexema Xwedan ihtiyacatê te tesdîd dike Xwedan pêwistiyên te ji holê radike ji xemê ji cem te radike Bala xwe bidin vî tiştê hanê xweşk û birayê min mirovên di dinyayê de ê ku Îsa Mesîh ne di jiyana wa de ye xema îro û siba û pêşerojê dixwin bawer bike û xema paşerojê jî dixwin yehtemûn yehmilûne hemmel madî heta paşeroj heta bi wê jî xema wê jî dixwin xema her tiştî dixwin heger tu mirovê bawermend ê ku gerek Xwedan di xeleka jiyana te de ye gerek Xwedan rihê Xwedanî pîroz di dilê te de ye ew rêberiya te dike ew şivantiya te dike ma heger tu wek wan mirovê ku Îsa ne di jiyana wa de ye xema îro û siba û xwarin û vexwarin û kincan û meskenê wana tevî bixwe ma ferqa te ji wan çi ye îde ferqa te ji wan tune û heger kitêba pîroz dibêje dibê ew dijminatiya Xweda dikin bi vî rengî yanî mebdea dinyayê heger tu ji mebdea dinyayê hez bikî û tu jiyana xwe li gor mebdea dinyayê derbas bikî naxwe tu dijminatiya Xweda dikî û heger tu di vî tiştê hanê de jî heger tu wek mirovên nebawermend wek wan bifikirê wek wan kar bikî û wek wan bi xema siba û disba û pêşerojê bixwe naxwe dîsa tu dijminatiya Xweda dikî فرقه te ji wan mirovên nebawermend çi ye û ne tiştek Îsa Mesîh dibêje xema siba nexwe ji bawermendan dibêje mirovên nebawermend de gerek tu xema siba bixwe û tu pir jî bixwe pir xema siba bixwe pir xema siba bixwe lê tu mirovê bawermend gerek di fikrê xwe de tu
باردارية بفكرة مروفن نباور مندرا نكي لا تشترك مع الغير مؤمنين في تفكيرهم. باردارية واد فكر دا نكا تجار تمروفك باورمندي دما فانغو تنادخيني خدا نجترد بيجي تمروفك باورمند تزاروكي خداي خدا نجترد بيجي خمس بنخو تشاوا باوردك خدان شوانك قنجا باوك هيجايا تشاوا باوردك خدان لسر سوزا خويا وش سوزا خبرنادي وتشاوا باوردك جوتنا خدان جوتنا كراستيا وجوتنا وتجاري خدان سوزا خبرنادي وتشما خماس صبدو ما دام تدزاني شوانك قنجا وتدزاني سوز دايتا دبي ماجارك تديديا دايكي جدف زاروكا خوي بشير بردايا دبي هاجر تشيبو ودايك جدف زاروكا خوي بشير بردا اجدفت برناد هاجر تشيبو ودايكي جزاروكا شير بردا اجدفت برناد استبرناد مستهمالناك سوزيد ديتا بأز ترمى نامايا روميان باشا حشتا جمرة شد بيجي دبي هاجر باوي ما عزمانا لاوي خوش برما نقرت لاوي خوش بو مكر قربان ما اوي تشاوا بلاوي خورا همو تشتين دنجي نديما بيدفكري هاجر لاوي خوش بو تكر قربان جبرتا نقرت جبو قلت جيانا هر هي بستيني إيسا خدان بابي ما عزمانا لاوي خوش بو تكر قربان لاوي بيهات جبو تخاج بو مر وجناف مريا رابو جبوتا جاني خدا جيانا خدا هو قيسيت جبوي البروي هي جاي هجر لاوي خوش برتا ندا ويجبو تكر قربان ما اوي تشاوا بلاوي خورا هر تشتيد النديتا من بفكره ما قيتشتك يدن جلاوي خدان هيجاتر هيا البا خدان تشتك جلاوي تهيجاتر هيا از باوردك منا از باوردكم تشتك جلاوي تا لبا تهيجاتر تنا هجر بافي ما عزمان لاوي خوش بو تكر قربان او لاوي خو ايجو جهر تشتي هيجاتر وجهر تشتي بهاتر داتا جبوتا قد جو جبوتا ارزانا جبوتا ازي بدم جبر قوت بر هي جاي مخوارن وفخوارن ومسكن وكنج جلاوي خدا البرباف هيجاترن ما هاجر ويلاوي خوش بو تكر قربان يخوارن وفخوارن وكنجانه ديتا هاجر تشتي هري مزن وهيجا تشتي هيجاتر ومستر عيسى مسيح بافي تاع عزمانه او جبو تكر قربان ما يكنجاش برتا بقري ما يخوارنيش برتا بقري ما يفخارنيش برتا بقري وان تشتي ايجو البر طيركان ناقري ددي طيركان او طيركي ايكو نلقو صورته تشبيها خديها نخلق عندن تا انساني تلقور صورتها خديها يخلق عندن خدان تشتكي جبرتا ناقري خدان تشتكي جبرتا ناقري قرقت زانيبي جنگك تهيا شرك تهيا حربك تهيا حربتا جنگتا تمروفي باورمن لسروي عرضي حربتا اللي دجي وان فكري خرابة أفكرك خرابة هجر تمروفك باورمندي وتخمى خوارن وخوارن وصبتو قرقت شري في فكري بكي وقرقت شري تجي بكي شري وان تشتي إيه أو فكري إيجو بوان تشتي فاني دفكري جيانا تلسر عرضي كيما كورتا كنا تمهواني الذر أفنو والله تي إي راستي أفنو والله تي راستي والله تكي تي دنها جيانا تسروي عرديك كنا ما تشما خما فان تشتي إيكو إيرو هيا صبتنا تشما خما ويدخل وتخما تشتي إيكو إيرو قركت بي بفكري جبرقو أوي حياة أوي هرهي هبي إلى الأبد هبي هرهي يهبي جيانا تا يا بشتي في دنيا تشما خما ويناخ تشما خميناخ يقو نافيتا د دفتر جياني دا بين بيساندن تشما خما ويناخ تشما خما ويناخ هاجر نافيتا تيد هاي لنا تشما خما ويناخ هاجر زاروكي تنافي وتيد هاي لنا
تچما خما وینا خو هگر دایی کو باوی تا خوش کو براین تا ناوی واتید هیلینا تچما خما وینا خو ایرو اف مروفين قال لك يا عزيز البردلتا ايرو بترى تبوارا دكاني وتدخوي وتفدخي وسبها قرب مرن وإيسا مسيح ندج يانا وادا بي او يجبو اقربن تچما خما وانا خي تچما جبوا كدينا دي جبر فيك إيسا مسيح جباور من دار دبيجي پادشاهی خدان دست بکی بخوازن و اویدن تف يجبو زي دببن هگر براستيت او مروف ايكو جيانا خط الجور بلانا خدان جترا تشيكريا جيانا خط الجور وي بلانيت التركيز دكيت الجور وي بلاني جيانا خد ارباز بكي تجاري خدان جدفت برنامج تجاري جرك تجبو صبا خمي بخين جرك تجبو صبا بفكري جرك تجبو بيشاروجا خو بفكري ليه جرك دبلانا خديدا تبي بفكري جركت الجور دا خوازية خديت بي بفكري بي بفكرة اللي برا خدان دخلك عجيانا تدبي خما ويبخو اللي برا خدان دخلك عجيانا تدبي بفيرنجي هاني خماتا وفكرتا جبو صبا وجبو بيش هروجي يلجور بلانا خدي بي خدان جي كسلانا حزناكي جوان مروفي ايجو ناخوازين كار بكن حزناكي جوان مروفي بغيرت حزناكي خدان دخوازي تمروفكي هشيار بي تمروفكي زاني بي كاري تچيا اركا تچيا واجبي تچيا مهمات تچيا خدان دخوازي تمروفكي زاني بي تيچاوا الجور بلانا خدان جيانا خدر باز بكي خدان هر تشت لبيشياتا فكريا جركا اولهياتا ثقتاتا بخدا هبي مادام باورياتا بگوتنا ويتي مادام باورياتا تيكو خدان درواناكي خدان تميس سوزا خويا اولهياتا برا بي هبي او تجاري جيانا تبرنادي او تجاري دستي تبرنادي مادام تدستي خكريا ناف دستي ويدا عيسى مسيح دو بيجي مهن من ناف دستي من دنا وتكس نكاري واج ناف دستي من برا فيني خدان عيسى مسيح دو بيجي دو بيشخور العزمانا خزينه ينشي بكن نسر ويعرضي العزمانا دستنا بزوز كشيتنا يعني الصدق زنجار تنا هجرتي خزينه خو العزمانه تشبكي يعني تتخدا دوله مندبي تبخدا دوله مندبي اف خزينه يا عزمانه دزني كارش تبدزي وبزوز كجيني كاري وخرابك برا خزينه الويدريبي يعني برا فكره تدور دبي برا فكره تشاوا تشتي ايجوي هرهيب مينا بواب فكره خما وابخو جبو واك هديبك جبو جيانا خوي رواني كديبك خدان دخوازي بيني بيراما بهلي دفكري مدى تمين دبيرا مدى هبي ت مروفا كي الجور صورته تشبيه هاويها تخلق عندن قيمتي تا قلكي هيا قيمتي جيانا تا قلكي هيا وقركت اهتمامي نبدر فدا بكي خوارن وخوارن وكنج نا اهتمامي بدر فدا بك اهتمامي بتشديد هندر دبك عيسى مسيح دماكو جوتن دماكو لسر جوتنين خراب داخفين عيسى مسيح جوت جت تجابونا دل زمان داخف يعني تركيزي بك لسر دل ودماكو خدان بان مروف دكي دبلاوي من دل خبدا من استشكي تناخذ دل خبدا من جبرجو هاجرت دل خدان عيسى مسيح تجيانا خب تواهيدا تفكري خدايدا تبدنا خدايدا تشعبي خدايدا تهرتشتي خدايدا دبيجي دلي خبدا من خدان دبيجي تركيز بك لسر تشتي ايك هو بميني لسر تشتي ايك هو هرهي بميني ننسر وان تشتي ايكو فانينا ايرو هي صبتنا تركيز بك لسر وان تشتي ايكو دمينن خدان دخوازي افتش دبيراتا دبميني جيانتا برا هيجابي البرتا جيانتا البر خدان هيجاي اجبرقو هر هيجاي جيانا خون دانكا هگر تی بمینی خما صبا وخوارن و پیش روجا خو بگری تا جیانا خون داکا عیسی دو بیجی دبی فایدا وی مروفی چیه هگر دنیا تفی قزنج کر ماذا لو ربح الانسان العالم كله وخون داکا جبر فيكي برا به خدان دخلك جيانا تدبي به خدان ددلي تدبي به خدان شفاني تبي
و هەگەر خودان شەوانێتە بێ کێ ماسیەتە چێنابێ. ئەم بە هەڤرەش بیا بسەکنن دوعا بکەن. سپاسیە خدایە خۆ بکەن. خدای me êko timîn li ser soza xwe di jiyana me de kar dike. Ti carî ji dev soza xwe bernadê. Ti carî xudan destê te bernadê heger te destê xwe kir bê destê wî de. Ti car xudan te ihmal nake. Heger dayîkê ji dev zaroka xwe bişîr berda qet xudan İsa Mesîh ji dev te bernadê. Tejbîr nake, te winda nake. Bere xudan şivanê te bê. Bere İsa Mesîh şivanê te bê. Kê masiya te çênabê. Ew ê di mêrgên hêşîn de te têke me xelê. Ê te pîroz bike. û ti carî îda tê xema seba nexwe. Tê xema xwarinê nexwe. Tê xema çi bixwe û çi vexwe û çi li xwe bike tê xema wê nexwe. Tê xema pêşeroja xwe nexwe. Tê xema zarokên xwe nexwe. Dema xudan di xeleka jiyana te de bê. Dema xudan li ser textê dilê te rûniştî bê. Dema dilê xwe te dabê xudan xema seba nexwe. Xema tiştên yê herheyî bimînin. Xema wan bixwe. Bi wan meşgûl be. Keda wan bike. Halêlûya. Ji ber ku xudan şivanekî qenc e. Bavekî hêja ye. Pir ji te hez dike. Tu pir hêjayî. Tu pir biqîmetî. Li ber çavê xudan. Li ber xudan tu pir hêjayî. Tu pir buhayî. Wî te afirand wek xwe afirand. Te wek xwe xwiliqand. Te li gor sûret û teşbîha xwe xwiliqand. Ji ber ku pir ji te hez dike. û dixwazê tu êwî bê. Tu neyê tiştekî din bê. Xuda naxwazê te jiyana xwe winda bike. Naxwazê tu canê xwe winda bike. Dixwazê te qezenc bike. Ji ber vê yekê dixwazê ew li ser texta dilê te rûniştî be. Da ku tu jiyana xwe qezenc bike. Tu pêşeroja xwe qezenc bike. û tu her tiştê din qezenc bike. Ji bo te yê hebin, ji bo te yê zêde bibin. Îsa dibêje destpêkê bi padîşahiya Xweda ihtimam bikin. û ew tiştê din êko mirovên nebawermend xema wan dixwe. Yê ji bo te zêde bibin. Ne tenê hebin lêbelê yê ji bo te zêde bibin bi navê İsa Mesîh. Îro vê duayê bi me re bike. Gelek spas ey Xudayê min. Te jiyana min pîroz kiriye. Tu li ser texta dilê min rûniştiye. Tu di xeleka jiyana min de yî. û ez xema sibe naxwim. Xema xwarin û vexwarin û kincan ez naxwim. Xema pêşeroj ez naxwim. Ji ber ku tu şivanê min î. û kê masiya min çênabê. Ez te bawer dikim hey Xudan. Ez bawer dikim tu li ser soza xwe yî bimere. Tu ji dev me bernadê. Tu emir daye ji bo jiyana me bi pêrozbahî. Wek ku te soz daye hey Xudan. Tê jiyana min ji xêra xwe tije bike. Tê emrê min ji xêra xwe tije bike hey Xudan. Ev soza te ye ji bo min. û soza te jî ji bo min ya Xudan ku xêr û xweşî û pîrozbahî yê timî hemû rojên jiyana min yê li paş min bin. Xêra te, xweşîya te, pîrozbahiya te di hemû rojên jiyana min de yê li paş min bên ya Xudan. Yê di jiyana min de hebin. Soza te ye ji bo min. Ez te pîroz dikim hey Xudayê min. Gelek spas ku îro te em pîroz kirin bi namaya xwe. Te bingehek jiyanê ji bo me daniye Xudan. Tiştê ku tu dixwazî em fêrî wê bibin îro te dama. Em dua dikin hey Xudan ku em ew mirovê gotina te dibîsin û pêktînin. Bi rastî ya Xudan em bi gotina te bijîn. Gotina te bingeha jiyanê bê ji bo me bi navê İsa Mesîh. Em ji bo zarokên xwe jî dua dikin. Ku ya Xudan bi rastî ê te bin. Zarokê te bin. Tirsa te di dilê we de be ya Xudan. Ew di wê de mezin bibin. Di hebûna te de mezin bibin bi navê İsa Mesîh. Gelek spas ey Xudayê me. Jiyana me di nav destê te de ye û bi te hatiye strandin hey Xudayê me. Bi te tenê hatiye strandin. Ne bi karê me, ne bi keda me, ne bi xemê me. Lêbelê ya Xudan bi te
بتهات يا ستر عندنا هي خدان ام نافيتا بيروز دكن چمكي هرتم تدنجي دعاين زاروكي خد بيسي وتبيكتيني نعمة خدان عيسى مسيح حسكرنا بافي مي عزمان وباش دار يرحي بيروز بمهامي يا ربي ودجيانا مدى بدوميني وقال لي خدان تفد بيجي آمين